Knjiga Civilizacije žene, muške žene ima 2 toma. Kao što sam rekla, pisala sam je 11 na 1726 stranica, međutim, da bih je napisala, pročitala sam 10.000 stranica. Profesor Žarko Trebješanin, koji je jedan od recenzenta ove knjige, kaže da sam ovu knjigu ipak pisala celog života, što je tačno, idući i pokazujući mnoge škole, univerzitete, iskupljujući svoje lične iskustva, upoznajući ljude izbliza u svojoj prethodnoj karijeri muzičara. Imala sam prilike da obiđem ceo svet i zaista sam upoznala kulture, različite ljude, različita ne samo duhovna već i emotivna stanja ljudi koji žive na različitim meridijanima ove planete. I sva svoje iskustva sam sažela i sabrala i trudila se da što dublje prodrem u čovekovu dušu, njegovo biće, njegovo stanje, njegov um. Tako da su moja saznanja i moja razmišljanja satkana u ovom delu koje je autorsko, enciklopedijsko, u onom autorskom delu možete čitati o meni i o mojim iskustvima i saznanjima. Kažu da se celokupno ljudsko znanje u proteklih 5000 godina sačuvalo u našem umu. Ja sam želela da deo tog znanja sačuvam i da ga prenesem, jer smatram da bez obzira što je ono negde sačuvano i pohranjeno po uglovima uma, mora da postoje prenosioci tog znanja. Ako se zadržimo na tome da postoje stare enciklopedije, da postoje svuda podaci, nekako to polako postaje odlazi u zaborav i mi polako zaboravljamo istoriju, a bez istorije jednostavno ne možemo ni znati ko smo. Kao što bez ulaženja u suštinu svog bića ne možemo znati ko smo i kakvi smo zaista, tako isto i bez istorije koja je u stvari svedočanstvo razvoja našeg. Ne možemo svakakvog razvoja, ne samo u događajima, nego razvoja svesti, razvoja duha, razvoja duše. Znači, bez poniranja u tajne istorije mi ne možemo zaista znati istinu o sebi i zato je važno ponavljati istoriju. Sva naša znanja su deo celokupnog ljudskog znanja, a istorija čovečanstva se sažima u svakoj jedinki. Istorija žene se sažima u svakoj ženi, jer fokus ove knjige jeste žena. Ovu sam knjigu pisala holističkim pristupom kao integrativni mozaik znanja, istražujući polje psihologije, mitologije, istorije, filozofije, antropologije, etnologije. Ovo je moja kuca sada napravila svoje delo na ovom radu. Sociologije, umetnosti i metafizike starog i novog vremena. I svih drugih disciplina koji se proživaju sa ovim delama koje sam pomenula. Veoma je teško dati skraćen prikaz ove knjige nekom jednostavnom analizom, jer se na taj način ne može obuhvatiti njegov sadržaj i struktura. Pisala sam slojevito, kroz više nivoa značenja, i ova knjiga Civilizacija žena, muška žena se može čitati kao dijalektička evolucija ljudske svesti i psihe, zatim kao pokušaj da se prodre u primordijalnu mistiku ili kao ontološko istraživanje i eskatološko promišljanje u čijem ishodištu se sudbina duše i čovečanstva determiniše pojavom novog spasitelja. Taj novi spasitelj se iz mitske matrice promolio kao sveobuhvatno saglašeno jedinstvo suprotnosti, kao celina žensko-muškog predmeta. To je negde determinanta mog pisanja i razmatranja, zato što se uvek kao spasitelj čovečanstva prikazuje muški lik. Ja naravno ne želim da oborim i učenja hrišćanstva ili drugih religija, ali kada govorimo o svetovnom životu, zašto ne vidjeti tog spasitelja u jednoj ženi koja je potentna, neiscrpljena, koja je jedan izvor novih energija, novih sadržaja, potpuno jednog novog izvorišta istina za čovečanstvo. I ja sam želela upravo da prodrem u te ženine potencijale. Na prvom nivou značenja Civilizacije žena, muška žena predstavlja enciklopedijsko istorijsko delo koje daje prikaz svih civilizacija od nastanka sveta. Znači, od kraja istorije i ka istorijskom dobu, od prvobitnih religijskih
nastambina preko Mesopotamije, Sumera, Akada, Asirije, Babilona, zatim preko Indije, istražujući naravno i sve religijske sisteme, zoroastrizam, budizam, zatim preko Egipta, naravno, koji je veoma važan, i Grčke, Rima, ulazeći u Evropu i ulazeći u primat preko Vizantije, ulazeći u primat zapadnoevropske misli, kroz srednji vek, novi vek, savremeno doba i na kraju postindustrijski period. Znači, knjiga se sadrži, je podeljena, strukturirana na 16 poglavlja i svaka od tih 16 poglavlja integriše ženu, iznoseći biografske podatke i svedočanstvo o njenom učešću ne samo u civilizacijskim periodima, već i transkulturalno, prateći njen utjecaj na razvoj ljudskih zajednica, različitih struktura i porekla. Razmatrala sam razvoj ljudske svesti od pojave prvog apstraktnog animističkog mišljenja, preko pojave mitske i religiozne svesti, sve do naučne misli čoveka modernog vremena koje je verovanje odvojila od mišljenja. I tu se negde desio jedan veliki lom, zato što čovjek izgubio osnovac u veri, izgubio osnovac u mitu, koji je izuzetno važan za ravnotežu materijalnog i duhovnog u čoveku. O tome ću govoriti i kasnije. Zatim, svako zalaženje u daleku prošlosti kosmogonije drevnih naroda je kao najčešće stvoritelje sveta, bogova i ljudi uvek otkrivalo, ili najčešće otkrivalo, ženska primordijalna božanstva, potvrđujući značaj ženskog principa manifestovanog kroz veru u ženinu moć stvaranja života, koja se od davnina poistovećivala sa božanskim. Međutim, bez obzira na prvobitna verovanja i prve ljudske zajednice koji su tako visoko cenili ženinu moć stvaranja novog života i povezivali sa božanskim, čitajući kasnije istoriju i proučavajući istorijsku građu, postidela sam se istorijskog i globalnog zapostavljanja i zlostavljanja žene i njene obespravljenosti. Pokušala sam da žene i njihova dela identifikujem i da nepravdu donekle ispravim. Istraživala sam živote svetovnih žena, pronalazeći zaboravljene naučnice, umetnice, vladarke, vizionarke, svetiteljke, hrabre ratnice, revolucionarke. Cilj mog pristupa je reevaluacija istorije, koja treba da postavi osnove za stvaranje egalitarnog društva i doprinese završetku pritajenog rata između polova. Kada kažem da postoji pritajeni rat između polova, o čemu možemo da diskutujemo, uvek se mnogi pobune i kažu da tako nešto ne postoje. Pa ću tu temu ostaviti otvoreno i bih voljela da čujem i vaše mišljenje kasnije, jer zaista, sudeći po svemu što sam otkrila i istražujući sve ove teme, ja sam otkrila da je dominacija muškog, maskulinog od uvek zahtevala podređivanje žene, a da se žena od uvek bunila i da je od uvek tražila jednako vrednost i jednako važnost. Tako da, to jeste neka vrsta nesklaga koja izaziva kontinuiranu prikrivenu bitku. Ali o tome zaista može da se diskutuje i dosta razgovara, jer kada uzmete samo mitološke primere, ako krenemo od prvog najpoznatijeg epa o Gilgamešu ili možda Halupu drveta koja je 12. tablica o Gilgamešu, koji je sada integrisan kao zvanično integralni deo epa o Gilgamešu, koji potiče iz 2400 i neke godine pre nove ere. Tu već imamo postavku prve matrice muško-ženskih odnosa. Ja ću kasnije da vam, ako go želite, ispričati malo o mitu epa o Gilgamešu, ako ga se ne sećate, kako smo učili u školama, ali je jako zanimljiva pozicija muškog i ženskog kroz lik junaka Gilgameša, kroz pojavu brojnih ženskih likova, poput njegove mudre majke, poput Aruru, prve boginje stvoriteljke koja je stvorila Enkidua, suparnika Gilgamešovog, dok pojave Ištar ili Inane, koja kasnije u toj posljednjoj 12. tablici u epu Halupu drvo, u
stvari prikazuje da je žena bila esencijalna u integraciji Gilgamešove ličnosti, to je simbolično, ako ćemo pratiti Jungovu teoriju individuacije, ona je bila ona suštinska pokretačka sila, ona je bila anima koja je Gilgameša u stvari dovela do celovitosti bića, do odustajanja potrage za besplatnošću ili za površnim materijalnim stvarima i do pristajanja na to da Gilgameš postane čovek koji se pomirio sa svojom ljudskom, a i sa svojom božanskom sudbinom, to je onim trenutkom kada će se spojiti i otići na onaj drugi svet, ne tražeći više darove besmrtnosti koje mu ne pripadaju. Znači, to je veoma jak i snažan ep koji postavlja i praktično modernu psihologiju i osnovu moderne psihologije, a i muško-ženske odnose kroz načine koji se junaci ophode jedni prema drugima. Možemo posle još dodatno o tome pričati. Ja bih više voljela da ste me nazvali Tijamat, nego išta. Jer je Tijamat moja omiljena mitska ličnost boginje koja se pojavljaju u drevnom Babilonu. Ili Babilonu, ako više vole tako. Tijamat je stvorila svet, ona je jedna od boginje stvoriteljki, između Namu, boginje, indijske boginje, koja je takođe boginja stvoriteljka sveta, Ge, koja je takođe stvoriteljka bogova, sveta i ljudi. Tijamat je sa svojim suprugom stvorila svet, međutim, bogovi su ubili njenog supruga, zbog čega se ona beskrajno naljutila i razljutila i počela da primenjuje svoje božanske velike moći. I kada su bogovi videli da je Tijamat nesavladiva u svojoj odlučnosti da svog supruga osveti, odlučili su da se na sve moguće načine suprotstave. To su činili pojedinačno, međutim, kako god je jedan od bogova pokušao da se snažno Tijamat razljućeno i ljute što je oteta ljubav suprotstavi, svaki put je od nje izgubio. Onda su se bogovi dogovorili da se svi zajedno slože, skupe i dogovore da svu svoju moć prenesu na jednog boga koji je potomak Tijamat, njen unuk, Marduk, i da Marduk poklone sve svoje moći kako bi on savladao Tijamat. I Marduk je zaista u bitci sa Tijamat koja je pustila svoje zmajeve, vatre, strašne vetrove, strašne ubitačne strele, ipak je Marduk pobedio Tijamat. I šta se dogodilo? Razdvojio Tijamat na nebo i na zemlju, između stavio prostor kako se Tijamat više raspolovio praktično njeno telo, kako se nikada više ne bi spojili i kako više nikada žena, to je Tijamat, simbolično žena, ne bi vratila svoju moć. Jako je važan ovaj kosmogonijski mit, zato da pričam se. Šta se dogodilo? Od njenih očiju nastale su reke Tigar i Eufrat, koje su u stvari bile mesto na kome je nastao agrar, na kome je nastala poljoprivreda, mesto sa koga su potekle prva znanja o plođenju, o očuvanju zemlje, o negovanju zemlje i tako dalje. Iz njenih očiju su potekli te dve reke. Zanimljivo je da posle toga Marduk preuzima vladavinu svetom i da on postavlja nove uslove i da on organizuje planetu, da organizuje zodijek, da organizuje mesece u godini i tako dalje. I Tijamat zauvek nestaje i gubi svoju moć. Joseph Campbell je nazvao nešto što se ponavlja kao stalna matrica u mitovima monomitom. Monomit uglavnom najčešće ima i medijatora koji pokreće određenu temu, u epo Gilgamešu to drvo, na primjer, koje je sinonim za rajsko drvo. I u monomitu se obično po istoj formuli ponavlja jedna ista mitska matrica, ista mitska radnja sa istim epilogom. Tako da je ovaj mit o Tijamat vrlo specifičan zato što se ta matrica ponavlja i u svetovnom životu. Neka tamo plerena u Africi, recimo, gde je vladao matrijarhat, su se organizovala i uspela da žene istaraju iz koliba nekim
metlama, vatrama i tako dalje. Znači, svuda u svim tim drevnim društvima gde su žene vladale, nekako je došlo u te tranzicije moći i vlasti sa žene na muškarce. A evo, ovaj mit to isto tako potvrđuje. Sad sam je malo duže pričala o ovom mitu, zato što mi je gospođa Oljana navela da pričamo išta o tije metode, tako da sam želela da vam ispričam i ovo, čisto kako bi imali informaciju da svet nije izgledao ovako kako on danas izgleda, nije uvek postojao samo jedan bog, nije u svim religijama postojao monoteizam, opet ovo nije jeres i nije bitka protiv hrišćanstva, daleko od toga mogu dosta da pričam posle o hrišćanstvu, jer je ova knjiga prepuna razmišljanja i podataka o hrišćanstvu. Jednostavno, čak i judaizam, ako neko zna dobro istoriju, zna da je Ašera iz semitskog arkadskog vremena bila pandan muškom bogu. Da je Jahve, judejski bog, u stvari etimološki potekao od Jahu. Jahu je sumerska boginja Golubica. Golubica je sveti duh ženskog roda. Golubica je ona koja se jedina u ženskom rodu pojavljuje u hrišćanstvu, koja dolazi na zemlju u trenutku kada se Isus krstio, se sećate. Znači, postojanje tog duoteizma ili politeizma u judaizmu nije ništa novo. To što se izgubilo u hrišćanstvu, ostali su tragovi kroz upravo tu simboliku ženskog značenja Svetog Duha, jer se prevodom, ovo sam izučavala naravno i uz pomoć velikih stručnjaka potvrdila, u prevodu se izgubio ljubica koja je nosila ženski rod je dobio muški rod. Tako da se Sveti Duh u stvari je uvek smatran ne samo među gnosticima, naravno hrišćanskim, nego i u judaizmu je bio ženski rod, kao i glas Božji. Htela sam da nastavim dalje, da pređem na jednu svetu priču, ako niste li svi zaspali. Ili ste morali, možete još da me pratite. Žene nisu tvorci velikih i najvećih teorija, filozofskih pravaca ili nauka i naučnih teorija, ili su to samo u rekim slučajima. Ja volim da pomenem, pričamo sad o modernom dobu, sad opet skrećem i pričamo o nečemu drugom. Znate kako se zove prvi kompjuterski program? Zove se Ada. Ada Lovelace po tvorcu prvog kompjuterskog jezika. Ova tehnologija, moderna svet u kome živimo, se zasniva na tom jeziku prvog koji je izmišljen. 1979. godine, dan danas se taj prvi kompjuterski jezik zove po Adi. Inače je Ada učestvovala u izradi prvog velikog kompjutera na svetu ikada. Bila je glavna saradnica. Da ne pričamo i da ne pominjemo sve one druge žene koje su i nobelovci u međuvremenu postale, zatim da idemo nazad kroz istoriju ili da počnemo od samih početaka. Bilo je dosta žena izumitelja, recimo ili slikarki i umetnica. Nije nam poznato, recimo, da je postojala neka Kora, slikarka iz 7. veka pre nove ere. Niko o njoj ništa ne zna. Zašto? Zato što jednostavno nije se smatralo važnim da se ženska dela beleže, niti se ikada smatralo važnim da se ženi oda bilo kakva počast za duhovni rad, jer je ona vrlo često smatrana bićem bez duha, bez genijalnosti, bez sposobnosti da kreativno i kompetentno misli. Čak i Jungova teorija u početku prošlog veka poriče ženi takvu vrstu kompetencije i kada Jung priča o animusu, koji je ženski, muški, psihički pol kod žene, ne znam da znate sad ukratko da vam kažem, anima i animus su ženski i muški pol, psihički ženski i muški pol. Anima je dominantna kod muškarca, a animus je muški pol kod žene. Jedan i drugi arhetip imaju poseban značaj, naročito u posebnoj fazi života kada čovek sebe integriše, kada prođe onu fazu sazrevanja i kada
kada konačno se miri sa svojim manama, sa svojom senkom, sa svojom divljinom, sa svojim neobuzdanošću i kada prihvata i one strane sebe koje je odbacivao do tada, tada dolazi polako i do faze integracije, kada čovek u sebe integriše i taj muški deo i ženski deo sebe. Tu je negde i teza kasnije o muškoj ženi, pa ću to kasnije objasniti kako je došlo do arhetipa muške žene. Međutim, kada Jung govori o animusu, to jest mišljenjima žene, on uvek govori da su to kolektivne mišljenja, da su one neautentične, da su to mišljenje koje su prekopirana papagajske takozvane mišljenje koje žena čuje od muškarca, od oca, od muža ili bilo kog muškog autoriteta i kasnije ih u životu samo ponavlja, tako što ona nije zaista svesna tih mišljenja, nego je samo papagajski kao neki dobar đak ponavlja tokom života i zbog toga kada žene često iznose animus mišljenja, Jung kaže da one tada sekiraju muškarci. Jer su tada shvatljive i nikada ne odustaju od tih svojih animus mišljenja jer smatraju da su ona a priorno tačna. Međutim, moderna žena modernog vremena ima i animu i animusa i ona ume i kreativno da misli i nije toliko vezana za tuđe mišljenje i za tuđ sud, već razmišlja svojom glavom, da budemo onda ubrzni u to. Htela sam samo da pomenem da čak i u modernom vremenu, znači, ako smatramo Junga modernim misliocem, do nekaj modernim, jer njegova nauka i njegova teorija se danas nastavljaju kroz transpersonalnu teoriju, kroz arhetipsku psihologiju, kroz teoriju identiteta i mnoge druge transnacionalnu analizu, kroz mnoge druge oblasti psihologije. Ostaje i dalje neka predrasuda povodom ženske kompetencije, povodom ženske umne, duhovne i kreativne kompetencije. Htela sam da kažem da to sve nije bilo tako, u stvari, kad se počela da pričamo o Kori, kad se počela da, recimo, kad sam pisala knjigu i kada sam pominjala da ženski filozofi, ja se izvinjam, samo da idem vode, kada sam pominjala ženske filozofe i kada sam zamolila profesora Milana Brdara, našeg čuvenog profesora univerziteta, da obavi recenziju dela o filozofiji, onda sam rekla da sam ja otkrila mnogi ženski filozofe, ja mislim da sam ih ja bukvalno otkrila sam ih u stranim izdanjima, u svojim udžbenicima, nisam se mi predstavila, ja sam, pored toga što sam studirala muziku, studirala i veterinu jedno vreme, a završila sam psihologiju u Americi i ja sam praktično transnacionalna analiza, to jest verifikovani terapeut. Znači, ovo su znanja koje ja sakupim čitavog života i dalje se edukujem i želim da idem dalje u toj oblasti. Sigurno ću ići, jer potrebno samo dati ime ovom znanju. Znači, ne verujem da bi neko u tom smislu sumnjao, ali eto, ljudi vole da znaju da je neko praktičar, da je savjetnik, da je doktor, da je psiholog ili šta već. Ali to zaista ne mora ništa da znači, jer kao što znate, ni Tesla ne završio fakultet, pa eto. I Einstein se mnogo uči. A da ne kažemo o onim prethodnim misliocima koji nisu išli u škole, nego su učili iz knjiga u kojoj su mogli da dođu. Htela sam da, opet sam otišla u drugu temu, htela sam da pomenem filozofe žene. U Grčkoj su postojale žene filozofi i to veoma snažni i dobri mislici. Od njima sam saznala kroz svoje studije, ženske studije na biopsihologiji na Univerzitetu Santa Monike i na nekim drugim univerzitetima i proučavajući druge radove. I kod nas, nažalost, niko nije smatrao za shodnim da prevede bilo šta od toga i da o tome napiše po koju tezu, svoje lično mišljenje, da malo razvodi i uopšte da pomenete žene. Tako da sam se ja bavila ženama koliko materijala bilo je, nažalost, često su izvori neposredni. Znači, neko je dobio pismo od neke od filozofa u kome ona razmatra svoje učenja, pa je to pismo možda sačuvano. Retko koji rad njihov je sačuvan, zato se dosta i sumnje stavlja
na njihove radove, međutim, postoje solidni dokazi da su one zaista svoje teorije same razvijale i da su postojale. Tu su Esar od Lukanije, Aspazija od Mileta, Teano od Krotone, Periktione koja je Platonova majka, Periktione prva, Periktione druga. Periktione se smatra Platonovom majkom i smatra se da su mnoga Platonova učenja stvari potekla od njenih učenja o harmoniji. A znamo da je Platon učio o idealizmu, to jest o ideji i o apstraktnom, kao dominantnom. Onda tu postoje Makrina, zatim Julija Domna, koja je u Rimu okupila sve filozofe i sve učene ljude. I jednako, o kojoj sam čula da je bio nedavni film Agora, Hipatija od Aleksandrije, o kojoj sam ja posebno pažnju poklonila, zato što o njoj ima i najviše materijala sačuvano. Mnogi su mislili Hipatija od Aleksandrije, koja je bila velika naučnica i izumiteljka. Izumela je hidrolab, zatim izumela je prvu spravu kao sekstant, poput sekstanta, izumela je spravu za snalaženje na moru, navigaciju i tako dalje. Predavala je više desetina godina, bila je jedna od najvažnijih ličnosti u Egiptu. Bila je direktor neoplatonske škole. Znači, Hipatija od Aleksandrije je jedna zaista svetla tačka čitava priče. Pa znate, kad idemo dalje, pored učenih vladarki, da se setimo samo Aleksijađe i ćerke Aleksija Komina, čuvene princeze. Mnogi žene zaista su, recimo, pisale crkvene kanone, crkvenu muziku, poznate su i po tome. Kako idemo dalje i kako se čovečanstvo razvijalo, civilizacija razvijala, sve više žena kreativnih i njih je moja knjiga puna, da ih sada ne pominjem po imence, ali meni je bilo važno da uspostavim tu neku trajnu liniju, znači za žensko stvaralaštvo i kreativnosti, zato sam tražila što dublje i što dalje, da bih i pronašla te izvore zaista u tom nekom najstarijem vremenu. Zato sam vam pomenula sve ove filozofe. Žena, bez obzira što nije ipak tvorac najvećih teorija, kao što sam rekla, je utkana u svako delo čovečanstva. Referentni okvir našeg odrastanja prvenstveno se formira pod uticajem majke, koja uobličava naš životni skript. Pored nege i ljubavi, majka potomstva vaspitanjem prenosi moralne i etičke okvire kao i psihičku potencijalnu energiju od koje zavisi životna uspešnost. Po uputstvima koje smo dobili od majke, mi rastemo, sazrevamo, živimo, biramo profesije, čak i umiramo. Ovo što sam sad iznala je ukratko teorija klasicne analize o životnom skriptu, koje je dominantno učenje oblasti u psihoterapiji, gde se referentni okvir formira u ranom detinjstvu i gde dete praktično tada uspostavlja određene pravila po kojima će voditi čitav život. I, nažalost, u tim skriptnim uputstvima, u tim skriptnim odlukama donetim u ranom detinjstvu, čovjek napravi mnogo grešaka. Međutim, ono što je dobro i što učimo iz tog perioda je ta podrška majke. I suštinska je, u stvari, ta njena vaspitna i moralna moć koju ona ima nad mladim detetom. Tako da ne postoji dete, ne postoji delo, ne postoji čovek na ovoj planeti koji se nije rodio i koji nije živeo pod uputama i uticajem majke, kroz upravo taj formirani referentni okvir. Jer, kako je psihologija ustanovila, čak je čovek do te mere isprogramiran da, kao što sam rekla, čak i trenutak smrti je sam sebi odredio, a taj trenutak je odredio upravo po tim uputstvima koje je dobio i po tim nalozima koje je dobio po svojoj profesiji. Recimo, jako je zanimljivo to da dete čija je majka izuzetno volila, recimo, muziku, iako se ne opredeli da bude muzičar, postaje zagovornik i zagriženi ljubitelj muzike. Ili dete koga majka usmerava ka pravu, odjednom bira da postane advokat. Znači, majka ima neverovatan uticaj da usmeri naš život.
I zato je njena uloga izuzetno važna i zato je besmisleno pominjati da civilizacija dela samo muškarca, jer je to apsolutno nemoguće. Ja zato često kažem da ne postoji muški i ženski svet, jer ne postoji ni muška i ženska istina, ne postoji ni muška ni ženska istorija, umetnosti i vera. Svet u kome živimo je zajednički. Ne postoji muška i ženska istina jer je ona ista za oba roda. Htela bih da kažem malo, hvala. Jesam da sad ugovorim? Može još? Može, ne ugovorim. Ja mogu da ujutru, sad idem preko. Htela sam da kažem da sam dizajnirala sama ove knjige. Ja bih volila da možete da ih pogledate, i da vidite šta se u njima sve nalazi. A za mene je jako važno da ovaj simbol mira, upravo povodom toga što sam sad govorila da ne postoji muški i ženski svet i da nema muški i ženski istina. Ovaj sam simbol izmislila na osnovu postojećih simbola koji je vjerojatno svima poznat znak mira, jer iz 1999. godine kada je ovaj simbol, bez ovih mojih dodatnih znakova, predstavljao u stvari borbu protiv nuklearnog rata i od tada se ustoličio. Ja sam dobila ova dva simbola, bilo mi je zanimljivo nekako kako dati čoveku što brže na znanje šta sam ja htela da kažem i šta bi trebalo on da radi i na koji način bi trebalo da se pomiri, muško i žensko. Onda se stavila ovaj simbol strelice koji je simbol muškog i simbol krsta koji je simbol ženskog koji znate. Sada ne znam da sam to odakle vidi, ali to je u stvari simbolika onoga što sam htela generalno da kažem, jer se čak i ovo moje delo završila deklaracijom mira između polova. U toj deklaraciji mogu se pročitati načine na koji čovek i žena mogu da, muškarac i žena, muški i ženski čovek, mogu da dođe do toga da zaista uspostave jedan harmonični stalan odnos. I ja nisam jedina koja je pisala deklaracije ovog tipa, mnogo autora je pokušavalo da napiše principe i deklaracije u raznim drugim oblastima, ali ja bih jako volila da se jednog dana, recimo, jedan par večer ću moju deklaraciju, to je bilo tako. Ali dobro, vidjet ću, možda će zaživjeti deklaraciju, treba pročitati. Htela sam da kažem da je jedino ishodište koje me zanimalo dok sam pisala knjigu bila istina. Istina je postala moja obaveza, jer samo iz istine proizilazi red, a iz reda mir. Ako znate, prvi kosmički zakon i prvi Božji zakon je red. Znači, bez toga ne može da bude ni mira među ljudima. A svemu tome prethodi istina. Znači, sve što se zasniva na neistini, prevari i laži, tad potone, nestane i rastiče se. Zato sam korigovala svedočenje o ženi uz pokušaj da afirmiše njeni kvalitete i podsjetim na greške u proceni njenih vrednosti. Cilj ove knjige je da poboljša odnos između polova. Kako bi se to postiglo, potrebno je redefinisati rodne uloge, ali i promeniti uređenje budućeg društva. Rodni sukob civilizaciju drži u zamci nesporazumne destrukcije i mobilišući čovekove potencijale. Jako je važno da ovo pomenem zato što mnogi feministi su protiv moje teze i moj pristupa ovoj tezi, a mnogi muškarci smatraju da je ona opasna po njihovu moć i vladanje. Međutim, ja hoću da kažem da moja namera nije bila da ruši mit o muškoj moći, jer ne može se osporiti postignuće muškaraca u civilizaciji. Ne može se osporiti da je ovaj svet ipak stvoren i zasnovan na njegovom vrednom radu, istraživanju i proučavanju uma, dolaženje do novih ideja, novih naučnih teorija, sprovođenja svih tih svojih zamisli u delu i do toga da mi sad imamo jednu beskrajno divnu razvijenu civilizaciju, ipak je muškarac učinio ogromnu stvar za ovu civilizaciju, ali je jako sporno i bitno, negde je ta pretjerana maskulinost zapadnog uma postavila i prepreku daljem razvoju. Zato što je svet dobio isključivo maskulini predznak. Sve se odvija po muškom pravilu, sve se završava i vrednuje po muškom pravilu i žena tu nema šta da radi, da traži. Zato što
u mojim istraživanjima psihologije, sa čim se slažu možda i neki drugi psiholozi, muškačevi vodeći impulsi su seks, osvajanje i pobeđivanje. Te tri komponente. I ako muškarac nema uspeha u takvim oblastima, on jednostavno sebe ne smatra uspešnim. Dok za ženu te tri komponente nemaju isto značenje. Za nju to zaista nije važno. Nije važno seks, znamo, jel? Jeste je važno svakako, ali ne na način na koji to muškarac gleda kroz trijumf i kroz pobedu, nego kao ljubav i kao uživanje i davanje i uzimanje i davanje. Zatim, osvajanje, da, žena u sebi takođe koji muškarac ima osvajački poriv i želju i sposobnost da vlada, ali za nju to nije primarno. I drugo, ona je u svom osvajanju i u svom vladanju daleko moralnija od muškarca, jer ona ima u vidu i tu decu, i to potomstvo, i tu budućnost ljudske rase. I žena uvijek moralnije vlada od muškarca, zato je sad i daju se više mesta u raznim oblastima, na raznim rukovodećim položajima, zato što su muškarci postali svesni toga da je bližnije. I pobeđivanje. Za ženu je pobeđivanje važno, ali više u onom sukobu između dve žene. Ali to ćemo neki drugi put, zašto među ženama postoji zavist. To je ostavština u starom vremena kada žena nije bila samostalna i kada je se učilo, njen život je egzistencijalno zavisno od muškarca, ona nije mogla da preživi ako pored nje nije bio muškarac da zaštiti. Jer žena u starim vremenima, pa sve do generacije naših majki, nije imala pravo da raspolaže svojim životom praktično. Žena je u starom Rimu mogla biti ubijena na mestu na koje se dah osjeća na vinu. Samo je to bilo dobro. Žena nije mogla da nasleđuje, nije mogla svoju decu da odgaja, nije mogla da se razvede. Bila je ubijana ako je uhvate u gredi. Ovdje ima mnogo navedenih zakona od Hammurabi i pre Hammurabi, gde sam prevela sve stare rimske zakone, julijanske zakone, zakone kraljeva Rima, još pre dolaska Rimljana, znači još od Etruraca. Mnogo toga, 12 tablica naravno, i ko i bude imao para pre svega, i želje da pročita u knjigu, naći će mnogo podataka o tome kakav je zaista položaj žene bio u društvu. Tako da, žena modernog vremena je u ovom trenutku na najviše mogućem stupnju svoje emancipacije i samostalnosti, ali daleko je još uvek od toga da ona bude zaista uvažavana onako kako treba, a kao što sam rekla, njena prošlost je zaista dramatična i jako ružna i loša. I zato jednostavno smatram da ti muškačevi principi i ta njegova tendencija da zadrži svoj oblik uređenja i društva i odnose između rodova, zaista mora da se promeni, da bi se taj ženi potencijal iskoristio, jer on je koristan i za jednog i za drugog. Nećemo ništa izgubiti ako ženi budemo dali mogućnost da prikaže sve svoje uzvišene kvalitete, pored onih koji je priroda dala. Znači da se ona osnaži, da se njoj omogući da razvije sve svoje potencijale koji su do sada bili, kao što sam rekla, iz raznih strukturnih razloga uređenja društva zapostavljeni. Ja smatram da ako želimo da svet postane bolje mesto, trebalo bi da izvršimo rekonekciju sa Matrixom i da otkrijemo intimni odnos sa prirodom i kosmosom, da utonemo univerzumsku harmoniju i da povratimo sklad muške i ženske percepcije koji je izgubljen usled nesrazmere i dominacije jedni na drugi. Kada god vlada u prirodi u bilo kom odnosu preterana dominacija jednim na drugim, taj balans se pomeri i uvijek se taj sistem ruša. Znači, to čak možemo da vidimo u najbanalnijem životu. Recimo, nikada nešto što predugo vlada ne može da ostane da vlada, a da ne uruši sve drugo. Znači, uvek mora da se to težište moći menja i da se balansira i tako svet može da postoji kao harmonično. Jer samo ono što je univerzumu harmonično, to je delotvorno.
Iz harmonije proizilazi pokret života, njegova neprekidnost i kontinuitet. Tvari ne mogu biti povezane ako nisu u skladnom harmoničnom vibriranju. Svet se rađa samo onda kada poštuje principe sklada i harmonije. Život se rađa samo onda kada poštuje principe sklada i harmonije. Život se rađa iz ovog ovde simbola. Htela sam da još malo kažem nešto o dramatičnoj istorijskoj prošlosti žene. Ono čemu sam u uvodu pisala, pišući jedino mesto gde sam pisala o sebi je uvod, jer su me naterali da pišem o sebi, ja sam želela da ova knjiga bude isključivo naučna i da nema nikakvog ličnog, normalno, kroz moj rad sam nikakvog ništa stavila, nisam želela da ima ja, da bude išta u prvom licu. Međutim, izdavač me naterao, smatrajući da će to biti zanimljivije, pa sam ja u tom prvom delu pisala i o Dalmaciji, memorije i o mnogim drugim stvarima. I pisala sam i Olympe de Gouges, koja je borac francuske revolucije, ko se seća iz istorije, sećamo se francuske revolucije, da je tako zabacilo i sloboda, od toga se bar sećamo. Olympe de Gouges je bila jedan od proponenta, jedan od glavnih boraca za vreme francuske revolucije, međutim su pobile se u jednom trenutku sa jednom od struja i ono što je u stvari ključno bilo, ona se pobila sa muškom dominacijom jer je ona bukvalno, kao i ja, shvatila da je ovaj svet zaista stvoren tako da u njemu svi imamo šansu da živimo, da nam bude lepo, da ostvarimo svoje kapacitete, da možemo da se razvijemo od onih dometa koji su naši lični i da nas društvo još i podstiče, da nam daje šansu da napredujemo. Tako i ona mislila da ovaj svet može da se podeli na muškarce i žene, međutim u tome se prevarila jer je bila giljotinirana. Olympe de Gouges je u članu 10 svoje deklaracije o pravima žena i ženskih građana napisali 1791. godine rekla da žena ima pravo da se popne na podijum za vešanje, mora imati jednako pravo da se popne i za govornicu. Međutim, za govornicu se nije popela, ali se popela na podijum za vešanje. Vrlo brzo posle njene smrti, vođa revolucije Chalmers sa ostalim ženama na ovaj način obratio i poslao im upozorenje. Rekao je ovako, kaže, poručujem da ne politiziraju poput Olympe, jer će takva nemoralna bića biti kažnjena paklenom vatrom zakona. Poručujući da su žene samo interesantne i vredne poštovanja kada su ono što je priroda želela da budu. Posle viševekovne borbe žene su se u delovima razvijenog sveta izborile za priznavanje drugih kvaliteta osim onih koji se vezuju za prirodu, a koje je opet pod vašim muškarce. Muškarac vlada prirodom, znači sami tim vlada i žena. Žene su se izborile za ravnopravnost, ali ne i za jednako vrednost i jednako važnost. To su dva pojma koje sam kroz ovu knjigu sve vreme provlačila i želim da one postanu legitimni pojmovi kada se želim položaju, jer je ravnopravnost neadekvatan termin. Jednako važnost i jednako vrednost su dva potpuno druga termina. Znači, jednako važnost znači da vam je nešto jednako važno, jednako značajno u životu, da mu dajete potpuno jednaku važnost kao i onome drugom. Znači, da je jednako važno dečak koji se igra automobilom, jednako je važna devojčica koja se igra lučkom. Jednako je važno njegovo interesovanje za kompjuter i radničke igrice, kao i njeno za balans, za lepe igrice. Znači, to je jako važno da se u ovom novom svetu i u novom uređenju uspostave i novi termini i novi pojmovi. Znači, da ne postoji ravnopravnost, se odnosi uglavnom na legalitet, na nešto što je kao pravni pojam, pravno pravo. Jednako pravo imamo jedni i drugi, ali nismo jednako važni, ali nismo ni jednako vredni. Jer se uvek vrednost veća daje onome što muškarac učini, a onome što žena učini, pa to je ono normalno i tako i trebalo da uradi, pa podrazumeva se da će ona to učiniti. Ne podrazumeva se njena vrednost isti tolika. I na tome mora da se insistira da bi se negde ispravio ta pogreška u matrici ljudskog razumevanja i odnošenja prema žena. Ja ću samo još
hoće reći, ako sme arhetipu muške žene, šta je? Ako vi imate još uvijek snage za tamo nešto, Branko Kecis kaže, može, ali gospodin, znači, za vas dvojica zbog ništa treba. Šalim se, naravno. Ja sam samo nadam da sam dovoljno razumljiva, jer ja nemam toliko iskustva u predstavljanju ovoliko velikog grada, ovako obimnog grada, jako teško, ovoliki proces i toliko proučavanje svesti ovo kratko, malo prikazivanje knjige. Ja sam navikla da predajem PR, to vam nisam rekla da sam 11 godina predavaš više od PR-a, ali ovo je nešto sasvim drugo, tako da kasnije možemo da neke stvari razjasnimo i dodatno objasnimo. Znači, ova knjiga Civilizacija žena, muška žena govori o stremljenju žene ka idealima čovečnosti, koji je muškarac u potrazi za materijalnim i sebe istisnulom. U svom delu, o knjizi koji se zove Arhetip muške žene, predstavila sam tezu o invokaciji novog arhetipa muške žene, epohalno i revolucionarno nove, ontološki potentne i neiscrpljene žene. Povratak vere u stvaranje i povratak vere u ženu ponudila sam kao zamenu za izgubljeni civilizacijski mit. Arhetip muške žene je s jedne strane nastao promenom okruženja, a s druge sintezom arhetipskih značenja, praslika i instinkata, koji su pod spoljnim i unutrašnjim pritiskom iz kolektivnog nesvestnog prešli u individualnom, a zatim se probili u svesnost i stvarnost ženskog bića. Sad, kako ja to pojednostavim i Jungovu teoriju arhetipa? Ovako, najjednostavnije, znate da je Jung smatrao da postoji nešto što se zove kolektivno nesvestno, odakle potiču sve primordijalne arhislike koje se probijaju u svest čoveka. On je smatrao da postoje 4 osnovna arhetipa. Međutim, pored tih osnovnih postoje i drugi arhetipi, tako da se arhetipovi... Ovaj arhetip se zasniva u stvari najviše na Jungovom arhetipu velike majke, koja je majka svemu, i to je negovateljica, odgovorna, sposobna, brižna, nežna, a isto tako moćna. Gde sam ja shvatila da je negde čovek, počeli smo na početku, smo pričali o tome kad smo pričali o ovim epovima i mitovima starim, da je čovek negde izgubio veru u veliku majku i da se taj arhetip negde potisnuo i da mi, u stvari, zapostavivši i potisnuši svest o velikoj majci, smo izgubili i veru u čovečanstvo. Da smo izgubili veru u stvaranje, veru u kontinuiranu reprodukciju. Ja na kraju navodim nešto što se zove arhetip happy enda. Recimo simbolično kroz Uroboros koji kaže moj kraj je moj početak. Kraja nema. U čovekovoj suštini, u njegove srži je da veruje da će se život uvijek nastaviti, pa zato izmišlja i zagrobni život ili zamišlja zagrobni život i zato zamišlja, ja sam to povezala čak i sa Big Bang teorijom, da je čovjek izmislio Big Bang zato što je shvatio da se život nikada ne prekida. Zato postoji ta priča o srećnom početku u čovjekovoj svesti, jer će se uvijek život nastaviti i nikada neće biti kraja. Tako je i velika majka simbol tog stvaranja. I samim tim što je čovečanstvo potisnulo to iz svoje svesti, ono je izgubilo tu osnovu civilizacijskog mita koji je depersonalizovan mit, koji više nije ja, koji smo mi uspeli da toliko stvorimo, da toliko potenciramo u sebi i da pretvorimo čitavu ovu civilizaciju u hiperhedoniju, u jednu odu, u jednu himnu čoveku i njegovom ja, gde više ništa drugo ne postoji od čovekovog uživanja i osnove sveta koje se nalazi u samom tom jednom čoveku koji smatra da je najvažniji i da ništa pored njega nije drugo važno. To je to što čovečanstvo mora da promeni, od čega mora da odustane i mora da shvati da sam čovek ne može da bude centar, jer on jeste centar onda kada se poveže sa božanskim, kada dođe do te celovitosti o kojoj Jung priča,
kada dođe do te sveobuhvatnosti, kada pobedi u sebi sva zla, onda on može da bude to ja koje se spojilo sa univerzumom. Ali kada on jedno sirovo ja, kada on jedno nametnuto, egoistično, narcisoidno, hipertrofirano, hedonističko ja, onda je on šteta ovom čovečanstvu. Раскаяние